nä ndwaga må no na mä rimå ä rä a ä thå kagia atumia aitå arå aitå mä rimå ä rä a ya kuonana kä mwä rä nä mä ingä no kå gweta ä tatå ä na ä rä a kawaida ä rä a tå rona maita maingä må no mathibitarä-inä nyambä rä rie na må rimå wa gonoria kana gä cå nå nå tå thiä kwä må rimå wa gatego kana syphilis tå thiä kwä må rimå wa chlamydia ä yo nä yo mä rimå ä rä a ä tatå ä rä a mä å ru må no na kå block fallopian tubes airä tu mwä menyerere må no tondå nä må gå tuä ka infertile kana mwage ciana nä å ndå wa kå block fallopian tubes nä å ndå wa gonoria na chlamydia na ona herpes mwä menyerere må no må ndå må toyaine rä tiga gå thiä nake na angä korwo no mwaka må thiä nake rä kä mwä rä akä hå thä re CD nä getha protect tondå å guo andå meciragia atä rä rä atä kå block fallopian tubes nä kä å ndå kä ngä aca nä mä rimå na mä rimå ndä mä ndibainaga atä rä rä å rimå nä kå rä må rimå na nä kå rä kä ndå kä ngä gä tagwo rä rä ndwari nä harä a må ndå anyitwo nä kä å ndå ta blood pressure kana maitho make marehe thä na no må rimå rä nä å rimå nä å rerwo tigane na thuri nä å rerwo tigane na atumia nä å rerwo tige å maraya no å rarå mä rä ra nä å rerwo tigane na njohi no å rarå mä rä ra å cio nä å rimå koguo handi kiugo kä u rä u må rimå kä ndå kiumanä te no rimå koguo rä nä haca mbeå njä thä mwä menyerere må no tondå å tå ro nä wanyu wa future inyuä mbeå njä thä rä å ngä enda å coke å gä twana twä rä kana tå tatå no rä u wetä kä ria ciäga ciaku ciana thä inä haca uterus yaku fallopian tube ciaku å coke å gä e kä ndå kä ngä gä tagwo endometritis kana gå togota kwa nyå ngå ya mwana kå mwana ndangä ikara kå ndå gå togotu koguo nä ndamå thaitha må no inyuä andå anini mwä menyerere må no tondå nä inyuä tå rorete igå rå rä u å rä a tweragwo tyranny of numbers rä tå kerwo atä nä ithuä aingä må no rä tå cindirwo gwete hanini å horo wa rä rä wa gonoria ä ho gä cå nå nå kä ho kä retwo rä rä highly drug resistant gonococcus rä må rimå å cio rä ndå rahona na warika kå honio rä å renda ciringi makä ria ma 1.5 million shillings no ronganio gå kå njä ra-inä koguo nä ngå thaitha andå memenyerere tondå warwara gonococcus ä yo nä wathira nä gå coka njarie hanini å horo wa kamå rimå kangä getagwo Escherichia coli E. coli infection kau nä ka hygiene mwä ragwo atä rä rä gä ko kä ana thutha kä a bata må nene rä gä tikanatukane na gå kå mbere gwa gå ciara nä kä nä tondå å ngä gä a na Escherichia coli E. coli kana kangä getagwo salmonella kaingä re na gå kå njä ra ya gå ciara bas nä wathira tondå tå rakorwo twä resistant highly resistant atä gå tirä ndawa ciä Kenya ingä hota kå honia mä rimå ä yo ndamä ta mä rimå tondå nä å rimå tondå no å rerwo kä ndå kä rä a kä ngä ngwenda gå kanania må no nä njohi ä kanyuo ä kanina andå manini mathirire higo nä ciathirire rä u tå rorete mahå ri na nyama na hakiri å kona må ndå nä må ndå må gima nä må ndå å rona na nä araigua ĩndĩ ndarĩ ini na gũkũ igũrũ nĩ aroneka tarĩ mũndũ no nĩ kĩbege na thĩinĩ tondũ ini rĩake nĩ rĩarĩkire agĩgĩa na cirrhosis of the liver. Maũndũ macio mothe marambĩrĩrĩkania makanina bũrũri witũ makanina andũ aitũ hasa a rũgongo rũrũ rwa mountain region kana na gũkũ ũguo arĩa maragia rũthiomi rũrũ ndĩraria nĩ gũthira mũrathira nĩ ndaugĩrĩria nĩ ndamũthaitha mutige mitugo mĩaganu reke njũkĩrĩre ciana cia mathukuru ciana iria ci mĩciĩ ona andũ aya marutaga wĩra mĩciĩ airĩtu a wĩra na andũ arĩa marutaga wĩra mĩgũnda-inĩ tigai gwĩka mĩtugo ĩrĩa ĩtagĩrĩire mĩtugo ya kuonana kĩmwĩrĩ kĩhorera atĩ o mũndũ ũrĩa ũcemanirie nake mũthenya ũmwe ahota kuonana na andũ atatũ kana ana katari mutino mũnene mũno ũtegũkua ũtakinyĩtie mĩaka ona 70 tũkwenda andũ othe twĩmenyerere nĩgetha tũtware ũtũũro na mbere ndakanania sex ĩyo casual atĩ o mũndũ ũrĩa mũcemanirie nĩ muonanire kĩmwĩrĩ rĩngĩ ũteng'eranĩtie na ciringi 200 ũkũheo rĩngĩ ũteng'eranĩtie na gakiri ũkũheo no gũthondeka mũrimũ ũrĩa ũgũtigĩrwo rĩ nĩ makiri ma mbeca kana ũthate kana
utuika ni ukurutwo nyungu ya mwana wikwo hysterectomy. Koguo ni ndathaitha andu aitu memenyerere tondu uturo uria wi mbere yao niguo munena nene. Yukuona andu ni maraikara aba bururi mara mangi magaikara miaka 70 8 9 no andu aitu ri marakinyia miaka 30 magatuika kibege aga collapse agakua agia karimuni aga collapse agakua agia na murimu utangituma ciare agakua agia na indo twitaga cyst cia ovary ikamutengeria akaga ciana agathata. Riu ni tondu wa riri na economy nayo ri ithi dawa nacio ri cina goro. Rekei tuhuthire laboratory mundu agithondekwo akimeria dawa ri akamenyaga arameria ni undu wa murimu uriku. Kaingi mirimu iria turarwara ya njira cio ciari ri irakorwo i mingi. Mirimu ta 5 enyitanite, ena gicununu, ena herpes, ena staphylococcus, ena Escherichia coli, ena syphilis, yothe i hamwe. No riu arika guthondekwo ri agathondekwo umwe ino ingi nawe gatigwe githerema. Koguo ri tuhuthire laboratory umenye ni murimu uriku na dawa ni iriku.